Assalomu alaykum. Bugun bizda mine ta degan harf ko'k tus bilan belgilangan juvon o'qilinadi. Bilasizlar arab tilida ta degan bor. O jingishga o'qilinadi. Ta. Annav ta. Ta. Ko'k tus bilan belgilanib turib juvon o'qilinadi. Ta üstüne fatha kelsa ta. Ta aslına kasra kelsa tı. Üstüne damla kelsa tu. Tı. Orus tilinde uy degan harf. Tı deb o'qilinadi. Ta, tı, tu. Ta, il, tal. Ta, i, tay. Sha, ta. Ta'nın üstüne sukun kelетін bolsa, бұл qalqala harf bo'ladi. Terbitilib o'qilinadi. Shata. 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 Bata. Qata. Faqata. Faqata. Va ta'in. Va tan. Va tanimiz va tan. Talab. Talab. Taraf. 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 Tuhru. Tuhru. Tiflu. Tiflu. Matar. 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 Matlab. 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 Masqat. Masqat. Mawtin. Mawtin. Marbita. Marbita. Istabara. 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 Yastabiru. 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 Istawtana. 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 Yastawtinu. 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 Endi ta men ta'ning ayirmashligini ko'ramiz. Taraf. 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 Sabtu. 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 Mustatir. 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 No mustatir. No mustatir.